mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ni Matayo ibice 7 no ku murongo wa 24. Matayo 7 no kuri 24 turageza kuri 25. Matayo 7 no kuri 24 haravuze ngo no ku muntu wese wumva ayo magambo yanje akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Amen. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Amen. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Amen. Dusoreze muri urwandiko Paulo yandikiye Abikorinto ba mbere ibice 3 no ku murongo wa 11. Abikorinto ba mbere ibice ni 3 umurongo wa 11. Abikorinto ba mbere, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abikorinto ibice 3 no ku murongo wa 11 haravuze ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho keretse rwashizwe ari rwo Kristo, ari rwo Yesu Kristo. Amen. Kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho keretse rwashizwe ari rwo Yesu Kristo. Amen. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho keretse rwashizwe ari rwo rwashizweho ari rwo Yesu Kristo. Amen. Nyamara Imana niziza ndiwe makuru turengera, nyamara niziza nyamara nyamara turasubiramo niko abaririmbyi bazavuga. Bazamure mahirwe mikrofone na Nyamwiza wenda muhezi yindi turiri aragiye. Hari abaririmbyi benshi ntakibazo. Nyamara Imana niziza ndiwe makuru turengera, nyamara Imana niziza ndiwe makuru turengera, nyamara Imana niziza ndiwe makuru turengera. Reka tugushime Mwami Yesu kubw'uyu munsi mwiza udushikijeho, utugwanira intambara tubonesha amaso, ukaturindisha ukuboko kwawe gukomeye. Biratunyuze kandi tubigushimiye bituvuye ku mutima kugira ngo ubihimbarizwe Mwami Yesu. Ibi nabyo nibyo wemeye ko bitanga ubugingo mu bawe. Rero turabigushimiye ko ukora ibitangaza kandi werekana, kuko uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri kandi ni kuzahora kugira ngo ukomeze kutwigarurira. Rero ubushake bwawe bwiza ku muntu wese kugira ngo abohoke, kugira ngo amenye ukuri, kugira ngo abatugwe, nibusohorere muri iki kibanza mu izina rya Yesu. Turagushima kubw'imbaraga zawe n'ibindi byose byiza mu izina rya Yesu. Amen. Turashima Imana ko yaturinze imyaka n'iminsi itambutse ni myinshi. Ubuzima bwacu kuba buriho turabikesha Imana.
Imana ishimwe ku burinzi bwayo kuri twe no kuri mwe. Imana ihabwa icubahiro. Rero turashima Imana kubw'uyu mugoroba ko ari impamvu y'ubwo burinzi. Zimwe mu mpamvu Imana zahiteye kuturinda no kugira ngo uyu munsi nawe ubeho kandi tubemo kugira ngo tunezererwemo. Rero Imana yabikoze, tuyikomera amashi. Hanyuma turashima kubw'iyi gahunda Pasiteri, Imana imugiriye neza kandi turabishimiye. Hari umuhungu umwe w'inshuti yanje umuvugabutumwa yigeze kumbwira ngo yabonye umwanya wo kubwiriza ngo azamera nka kujya kw'inyoni ibonye umwanya wo kuguruka ngo arabikunda cyane. Kandi nimba risunzwe bivuze ngo umuntu iyo muhaye umwanya mwiza wo kubwiriza niyo gift yo kuvuga Yesu ni nziza cyane. Rero ibi ngibi tubiha agaciro kandi turabishimira Imana. Imana ibahezagire. Turashimira umuvugabutumwa umaze kubwiriza Paul, Imana imuhezagire. Arasa nkaho twateguriye hamwe kandi atari ko byagenze, ariko turashima Imana itanga umwuka umwe kugira ngo dukomeze kunezerwa. Rero umwami Yesu aguhezagire kandi akugiriye neza. Urakoze. Twishimiye abantu bose tubana bo muri iri torero ryacu, ababyeyi, abahungu n'abakobwa. Imana ibagirire neza. Twishimiye abashitsi, onkre, Imana ikugirire neza. Twishimiye kubana namwe. Yesu ashimwe. N'uyu mugabo n'uwiri haruguru iwacu, Imana ibagire neza. Turabishimiye cyane. Turaganira umwanya utari munini kugira ngo tuze gusoza niko kwiza, ariko tubanze duheze Yesu icubahiro. Haleluya, haleluya. Rero Imana ibagirire neza. Abantu bahuye n'ibyago bihangane, hanyuma n'abahuye n'ibyishimo nabo bakomere. Isi ni uruvange nyine nta kundi. Ijambo ry'Imana ni ryiza cyane. Ijambo ry'Imana ko turumvikana, ndagira ngo ijambo ry'Imana ni, nasanze ijambo ry'Imana ari nk'igihugu. Ijambo ry'Imana ni isi. Ijambo ry'Imana ni teritware y'umuntu uryizera. Iyo umuntu yizera icyo Imana yavuze, aba afashe kwizera kwiwe akagushira mu isi runaka Imana yamuteguriye. Iyo Bibiliya itubwiye urugero ngo musenge ubudasiba, Imana umuntu akizera iryo jambo, Imana izamihita iremera umuntu igihugu n'ubuzima busenga ubudasiba kandi bwa buri munsi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Iyi Imana iremeye umuntu, iyi Imana ivuze ijambo, ibitanze isi. Muririmbyi yaririmbye aravuga ngo isi nubwo yovaho ngo ijuru rikavaho, ngo uwizera azagira gute? Azabona amasezerano. Bisobanura ko iyo umuntu yizeye iki ngiki Imana yavuze, nimba ijambo rivuga ngo urugero ngo ntugasambane, ni nako bimeze, ukaryizera nk'uko Imana yabivuze, Imana izamihita ikuremera impamvu zo kudasambana ubuzima bwawe bwose, kubera ko wizeye icyo yavuze. Imana ivuze ngo uzoba gutya, amen, izihita yegeranya ibintu n'ibihe n'imyaka n'abantu bizatuma ubuzima bwawe buzagenda kuko Imana yabivuze. Kuko ijambo ry'Imana ni igihugu. Imana ivuze ijambo ku buzima bwawe, iyo Imana ikubwiye ikintu, iyo Imana ivuze ngo uzoba gutya, bizogenda gutya, ibihise irema igihugu kinini kizasohoreramo ibyo yakubwiye. Rero ijambo ry'Imana ryatubwiye umuntu w'umunyabwenge wumvishije amagambo y'Imana ngo arayakomeze, ngo yakomeje ngo bimubera nk'umuntu wubatse inzu yo ku rutare. Impamvu zimwe, Bwana asifiwe, zituma tugomba kugira Yesu urufatiro rw'ubuzima bwacu, ni ukubera ko isi yuzuyemo imiyaga n'imivu n'imvura byenda kumara abantu. Duheze Yesu icyubahiro. Haleluya. Kubera ko harimo ibihuhusi, kubera ko harimo imvura, kubera ko harimo umuyaga, kubera ko harimo ibinyukanyuka abantu,
kubera ko harimo ibimara abantu. Nico gituma umuririmbyi wo muri Wokovu yarinze aravuga ngo kwake Yesu ninasimama, ndiye mwamba ni salama. Bibiliya iratubwira ngo nta rundi rufatira umuntu yoshiraho agakiza n'impano y'Imana itaboneshwa amasengesho. Yaje kuba Yesu yoboneshejwe amasengesho, tekereza ko abamizirima baba barakijwe mbere yacu, baturusha umwete mwinshi wo gusenga. Yaje kuba amafungo ari inzira yo kubona Imana, abafarisayo ntiboyibuze. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ariko ngo bakaza bafunga kabiri mu cyumweru, buri cyumweru bagakora iminsi 2 y'amafungo, buri cyumweru iminsi 2 y'amafungo, bagakiranuka kubyo bereka abantu ko ari byiza. Ariko Yesu abacishemwe amaso asanga mu mitima yabo nta kibanza cya Yesu kirimo, kuko Yesu ntazanwa n'ico umuntu akoze. Ubundi byo dukora ku Mana ntabwo tubikora ari ukubera ko ariyo mpamvu ituma dukira, ahubwo tubikora kubera ko twakijijwe. Ego. Amafungo si meza kugira ngo akize umuntu, amafungo ni meza ku muntu wakijijwe. Amasengesho si meza ngo agukize, amasengesho ni meza ku muntu wakiriye le salut, wakiriye agakiza. Amen. Amen. Yaje kuba ari amasengesho azatanga agakiza. Nari kumanura abakuru banje n'abashiki banje na mama tukama twinjira. Yaje kuba ari bijikase y'amasengesho runaka umuntu yokora akemegwa imbere y'amaso y'Imana. Ariko baririmbye mu gitondo baravuga ngo ntibizavuye ku mirimo, niza nakoze bizavuye ku buntu bwa Yesu. Ubwo buntu rero iyo bukorera mu mutima w'umuntu, Tito Paulo yaramubwiye ngo bwarabonetse. Haleluya. Ngo bugira gute? Ngo bwigisha abantu kureka gukora ibyaha, ngo no kurarikira désir terrestre, désir moderne, ibyifuzo by'isi. Nico gituma rero Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muzamura amaboko kubera Yesu kandi amen. Haleluya. Nizo yivuga ngo muzamura amaboko muzomuyazamura cyangwa mureke. Nizo bavuga ngo Bwana asifiwe muzomuvuga amen cyangwa mukareka, kuko ikiguhesheje amahoro nimba kumanura amaboko yiguhesheje amahoro, ureke kuyazamura kubw'impamvu z'umutekano wawe. Ariko ababifitiye umutima ukunze kubera ko Imana yaduhaye, mureke tuyazamure kubera Imana. Haleluya. Ariko Yesu ni mwiza. Ndagukunda Mana we, ndagukunda Yesu, mubaza kuvaho. Ndagukunda Mana we, ndagukunda Yesu, mubaza kuvaho njyewe sindiho. Ndagukunda Mana we, ndagukunda Yesu, muhindukize ibitekerezo byanyu. Amen. Amen. Mwumve yuko Yesu atagukeneyeho imirimo kugira ngo ukizwe, ahubwo imirimo ayikeneye kubera ko wakijijwe. Umukristo utazi ukora imirimo mu gakiza ni irresponsable, ni tazi mbese ni irresponsable kunyemurenge ni ntazi inshingano ziwe. Ubundi Paul yamenye amabanga akomeye, Imana imuheze umugisha. Iyo amen. Amen. Duhangana n'abantu hano ugatuti mukaza muziza abantu imico mibi bagira mutaba ubundi gusanga umuntu muri esijya prison y'Kinshasa ni Makala. Gusanga umuntu muri Makala ukaza ngo uzopfira ngo nduzokira ufite imyaka 20 baguciriye, arabizi ko ari bwo buzima bwe kandi biranditse no muri document za Republique. Ariko abantu ntibakeneye kumenya umubari w'ibyaha byabo kugira ngo bakizwe. Abantu bakeneye inkuru nziza kugira ngo babohoke, kandi inkuru nziza y'urukundo ni Yesu umwana w'Imana. Iri nizyo zina ryonyine ku isi nasanze umuntu yotabaza yagwaye akamakira, niryo zina umuntu yotabaza ari umwitaho bakamarereka, niryo zina umuntu doyeze cyubaye. Amen. Amen. Haleluya. Niryo zina umuntu yotabaza yarabaswe na za karanda kamabohoka, niryo zina umuntu yotabaza yarabuze uburyo n'icerekezo kikama kiboneka, niryo
kuvuga ngo Zebede ningo kuvuga ngo Gorille de montagne, ningo kuvuga ngo Virunga, ningo kuvuga ngo Kauzi Biega, ningo kuvuga ngo Maindombe. Geography ya Kongo kuko utoyivugira imbere y'umunyamape ngungire. Nico gituma nta amazina yacu akenewe kugira ngo abantu bakizwe n'imirimo yacu, hakenewe imirimo ya Kristo kugira ngo abantu babohoke. Ego. Yesu akunda umuntu wese kwisi. Urukundo ruri inconditionnel na eternel. Ntaco Yesu yaduciye, naco ntaco yadusaba. Ntaturo Yesu agukeneye kugira ngo ukizwe, nta nitura agukeneye kugira ngo umumenye. Kingura umutima wawe kugira ngo akubonerwe ikibanza. Umurimo wo kumenya Imana ntuzuzanwa. Bwana sifiwe. Hallelujah. Uzuzanwa no Bibiliya izivuga ngo bamwizeye bose bakagira gute? Bakizera izina rye. Muri biri jambo ry'Imana rivuga ngo abemeye izina rye. Kwemera ningo ari ikintu bita mu cyongereza ngo to surrender. Surrender ningo ni aba. Abemeye abivuyeho bakemera uwo Yesu. Yabahaye responsibility, yabahaye ububasha, yabahaye imbaraga zo kuba abana b'Imana. Kandi niba warizeye Yesu ukavuga ikurikirwa n'ibitari bya Yesu, wararenganya kare. Dutere hariho dukura akarengane mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ari jambo nazo mbwira iwacu nazo batije mu bintu mbaye nsengera ubu byinshi n'uburenganzira bw'abana b'Imana. Uburenganzira bw'abana b'Imana kuko ari ibintu bitagomba kubagwa ku mwana w'Imana. Amen. Amen. Kandi timugire ngo gukira ubukene biriziba mu Korinto ngo kuko Yesu yabayeho umukene ngo ariko yabayeho mutunzi ngo aza guhinduka umukene kugira ngo ubukene butungisha abantu. Yesu ngo yabanje kuba umutunzi, ngo arangije kuba umutunzi ahinduka umukene kugira ngo ubukene bwiwe budukirishe. Ico ngico nta kibazo, Yesu nta kibazo afitanye n'ifaranga zawe, wozitunga nta kibazo. Ariko igikomeye ciza umutima wigeze kumbwira ngo umuvuga utunga mwiza yorimbuka, kandi ngo n'umukorari mwiza ngo yorimbuka. Ntugashake ngo kuba umuvuga ubutumwa mwiza imbere y'abantu, uzashake kuba umukristo mwiza imbere y'Imana. Kuko benshi bazarimbukana za Bibiliya na za 40 jours, abandi bazarimbukana amatitre n'igipastori. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nama moshware nama iPad. Sunzu yigeze kuvuga ngo inzirija ikuzimu ngo irimwe amakora kubwishi cyane kubera ko batahishuriwe ibanga ryo gukizwa ari we Yesu umwana w'Imana. Mu mahanga yose abizera Yesu bakamenya izina ryiwe, yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Barabyagwa, barangije kubyarwa bahabwa inshingano z'abana b'Imana. N'ubu n'abana badakoreshwa n'itegeko, bakoreshwa n'urukundo bakunda Imana. Amen. Amen. Ubundi mekanike, ubundi guforce, ubundi amategeko, ubundi twahawe itegeko ryiza ryo mwuka wera w'Imana. Ukorera muri twe ni ukwiye kutugenga no kudutegeka. Umuntu atarakira uwo mwuka nubwo uzana ferabe tukazushirano yo yica agakora ivyo wamubujije. Amen. Amen. Fungua moyo wako umuruhusu Bwana Yesu azaliwe ndani yako, utapata amani. Fungua moyo wako umuruhusu Bwana Yesu azaliwe ndani yako, utapata amani. Wageni hao ni dhambi zinazosababisha navuye mu byaha va mu butware bw'isi nijira mu buruhukiro bw'iza Yesu. Ubu ndashinganye genda n'amahoro ubugingo bwaje burizwe n'abupfiriye. Amen. Mukingure imitima yanyu inzira yo kubona Yesu. Haleluya. Haleluya. Nukwemeza ubwenge ko ubuzima bwa none bwawe butagize ahandi bushingira ngeretse kuri we ntaburiho, kandi nejo uzobaho kubera we. Ukumvisa ubwenge ivyo bintu bukavyakira, mind igahinduka, ukumva ko Yesu ari we byose ku buzima bwawe.
aho ubuzima bwawe buzabamwe amahoro menshi. Yesu si umuhemu Bwana sifiwe. Yesu si umugabo muri Glarake ngo akunda ifaranga, tiyona kuvugisha cyane afite izo kwitezeho ntabyo akeneye cyane. Bibiri zivuga ngo nkuko umwana w'umuntu yaje gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Tubihereye si cyubahiro kubera ko Hallelujah. Yes! Yaje gukiza no gushaka icyari cyarazimiye. Igihe turirimba Yesu ataragukiza, igihe turirimba Yesu ataragukura mu mahoko, turabona Yesu. Bibiri zivuga ngo umuntu navuga ko yagize gute ngo yageze mu muco ngo nyamara agakomeza gukora imirimo yike, ngo azaba ari umunyabiki, azaba ari umunyakinyoma, azaba ari umunyakinyoma, azaba ari umunyakinyoma. Ibyo twizeye umutima wigeze kumbwira kantu, urambwira ngo Yesu ni umwami uganje, si umwami wogera mu muntu ngo areke kwirevolta, si umwami wogera mu mutima w'umuntu ngo areke kwigaragambya, si umwami wo kugeramo ngo areke kwiyerekana. Nicyo gituma iyo umuntu yizeye Yesu agapfa uwo munsi yohita aja mu ijuru. Ariko impamvu Yesu yaturindiriye ku isi ni ukugira ngo twerekane uko ibyo twakira ari iby'ukuri, maze Satani aje kudushobora adukuraho ibyo Yesu ashoboye kudukoramo, adusigara ibyo Satani ashoboye muri twebwe. Nicyo gituma umuntu azacuranga, umuririmbyi w'umutanzania yaririmbye aravuga ngo kama na kufunga ngo shetani yeye ali iwe ni esprit arya. Nicyo gituma amafungo Bwana sifiwe, amafungo ni meza kubakishijwe, ariko amafungo y'abantu badakishijwe yo yasohoka ucya kama tukanyina. Amen. Amen. Kama ni kuimba, iwe ni inventeur de musique, niwe ngwagira imijya 14 hano nimba ari Yesu ashimwe cyane. Amen. Isengesho senga ni ukugira ngo bene wacu tumenye umwami Yesu. Isengesho nsengera urubyiruko bagenzi baje ni ukugira ngo twemere twakira umwami Yesu. Ni uzaworosha kanisa, ni uzaworosha amarangamutima, ni uzuyobora impano, ni uzuyobora umuhamagaro, ni uzuyobora urugo. Nta mategeko ugengesha umugore wawe nubwo wozana polisi ngana gute, tiyo kumva. Bwana sifiwe. Ta discipline nubwo umwana wo mwigisha SM na niyihe yindi education à la vie, ukamutunganya ukamupompa ukamubwira ngo ngo la droit des parents envers leurs enfants et les droits des enfants bagomba kumwubaha. Ariko igifaransa yeme ayo mategeko ntiyofata umwana pipi bibiri zivuga ngo wigisha umwana akagize gute ngo umutoza inzira Wakiri muto, inziza kimeze gute ngo azarindagira gute asaza akirimo. Tubihereye Yesu amashi menshi kuko Yesu azakiza abantu. Dukunde Yesu adukunda turi bato, ibyo ngibyo tubyigisha imitima yacu. Yesu niwe mwami wacu iteka ryose. Amahitamo umuntu yokora ku isi yo kwiheza impano no kwiheza kugera mu bihugu bikomeye, atarakora amahitamo yo kwiheza Yesu. Ushika megeze kuduheza urugero hano ngo ni nk'umuntu uzucuguta isumu ija munsi gasubira hejuru akirongera hano uraho ubuzima bwawe kugeza wihaye umwami Yesu. Bibiri kavuga ngo nuko mwiheza Imana nk'abaki Abazuke. nimba. Amina. Amen. Umuntu utarafata Bibiri zivuga ngo ese ubwenge buboneka he, ngo se umuntu yo gushaka yubonera he. Bibiri kavuga ngo mwisi yose ngo ntabubaho. Kuri 28 yo arashimira aravuga ngo kubaha Imana ngo nibwo bwenge. Haleluya. Kandi ngo kuba musha nibwo busirimu. Nuko rero ta kado urofringa ubuzima bwawe, ta ciza urigezaho, taco uramarira umuryango wawe, taco urageza inshuti yawe, taco urikorera kugeza ubwiye Yesu uti Imana ngo yaba kurubanje, Yesu ngo yabana banje. Nta mpano uraheza umugore wawe na iPhone 17 yarayisohotse ntayo uramu, iyo ngiyo ni ntoya. Ariko iyo ubwiye umwami Yesu tindagushikirije twara ubu mukoreye igitangaza muri isi. Amen. Yes aganze icampisi ikamumenya ikizera izina rye maze umuco ugatwara isi. Mbega
kwita gishobora kuba ari ikinyoma. Ugenda uve ku mazina twakwise umukozi w'Imana, apotre, abandi babaye bamushumba batarasengerwa ngo mushyumba, ngo mwiriwe mushyumba. Naya ngaya wa ugende uve kuyubushumba utaragira ico umutima uzuguhamiriza, uri wenyine. Uko niko kuri ku buzima bwawe. Ico umutima uzukubwira Bwana sifiwe. Ariko umutima ariko uzunabesha. Uzi ko ari igihe umuntu yo kwiheza amasheri kandi byaragoye, ariko uzobaza wenyine utuje, nta wundi muri kumwe, wamanuye volume ya telefone, ubaza umutima, tese ibi ndimo bizangeza hehe? Nusanga ari byiza ubishimira umwami Yesu. Sunzu yaravuze ngo ubuhamya bw'umukristo ntabwo ari ibyo yakoze, ngo ubuhamya bw'umukristo ni iby'Imana yamukozemo. Amen. Akaririmbira yandirimba ivuga ngo iby'isi Yesu yagize gute? Yabinkuyemo kubw'amaraso. Ubu ngubu tubigira gute? Nibikinka. Nuko ukaririmba ngo jewe nkunda umukiza wanje wangiriye gute? Wanyiguriye igorigota ku giti, ugatangira ugasita ukavuga ngo nari imbata ampa umudendezo, nari intumbi yasagira gute? Aranzura. Abantu benshi bubakiye ku mazina y'amafamiye babo babise, abandi babise amatitre bagira, ayo ngayo atazakuvuga umunsi w'amateka. Umuntu Bibiliya ivuga ngo imirimo izagira gute? Izerekanwa, yaba myiza cyangwa mibi. Kandi abakristo ntabwo ari bazabikorera, iyo abakristo niyo Kristo azabakoreramo. Amen. Amen. Yaje Bwana sifiwe. Hallelujah. Ubwo buntu bwa Yesu bwabonetse nibwo buzabuza bugakiza umuntu, akarerema indirimbo z'agakiza, akarema indirimbo zo kubohoka. Bene data, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Duhindukize ubwenge, dushira imitima yacu ku mwami Yesu. Yesu niwe rufatiro rwiza umuntu yo kubakiraho ubuzima bwiwe. Yesu niwe rufatiro rwiza umuntu yo kubakiraho umuryango wiwe. Yesu niwe rufatiro rwiza umuntu yo kubakiraho umuhamagaro wiwe. Yesu niwe rufatiro rwiza umuntu yo kubakiraho inshingano ziwe zikamubera nziza. Umuntu akaba atunganijwe rwose, azira umugayo, azira ikizinga, azira umunkanyari, ameze neza imbere y'amaso y'Imana ndetse n'imbere y'amaso y'abantu. Twebwe tugashaka titre n'ibyiza imbere y'amaso y'abantu, ububi. Paulo nako Yesu yabwiye abafarisayo arababwira ngo muzabona ishano nk'uko muri mwebwe mumeze nka gute? Ngo mumeze nk'imva mu mitima yanyu, ngo ariko mugashaka hano ko abantu babubaha ngo bakabitana barabi n'ayandi n'ayandi. Ariko duhindukize imitima yacu tuyiroze ku mwami Yesu. Yesu aragukunda. Amina. Ntashaka ikiguzi cyangwa umubare mukeya w'ibyaha byawe ngo abone uko akubabarira. Yesu akeneye umutima wawe, awubohore, awukize, awuhe umugisha, awuhe ubwiza, awuhe kurokoka, awuhe kubatuka. Bibiliya ivuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzagira gute? Kandi nta kundi kubohoka kuruta guhura na Yesu. Wahuye nawe